urupfu rw'intwari rwo ruhora ari ikiraro cicizize. Urupfu rw'intwari mu buzima ruhora ari ikiraro cicizize, nayo intambara iri murenge, iriya ni intambara y'igihe n'ikindi, igihe kihari n'igihe kije, n'isezerano n'impamvu n'impinduka n'imperuka, nibyo bintu bifitanye intambara imurenge. Naho generali makanika yarambabaje, ariko nza kugira umugisha, ihumure rirusha umubabaro imbaraga, risohora umubabaro, ihumura aba ariryo nsigarana. Niyo mpamvu muvugaho kutyo. Twifuzaga ko uzasaza imyaka 100, ijoro ricira ijuru, inzira rirakujana, utabara ukuriye igiti c'inganzamarungu, nguje mu gituro usumba gitave. Igitaka cananiwe kurenga umubiri wawe, uzohora uri umuturanyi murenge. Intebe yawe izahoraho mu butegetsi, kuko hazubakwa inzu y'ibitabo muri Gitave, izigirwamo amateka yawe. Intebe yawe ntizagira amanda, usibye amanda niyo azahora apfa amanda. Uri umusozi usara umaze kuba umusozi, sisitoba ikirenze ngo iturenganye, usize intabire irimo intere y'intego. Intambara ntizatuma tuvirira imurenge, ndakwibuka. Gusa nibajije impamvu Imana yemeye kuyitaba imurenge hari intambara, byatumye ntekereza ko n'ijuru rishobora kuba ryari ryatewe, ariyo mpamvu witabye utabaye, kuko nibyo biba mu ntego yawe. Usize duhagaze kwirangura irangiza, aho tugana nituhagera tuzokuvugisha mu mvugo bazabavugisha mu Mandela na Musa, ndakwibuka. Umubare w'umubiri uhora ari 0, inzozi nizo zibamo igihumbi. Iki gihe usize si icacu, icacu kiri inyuma y'iki gicuku. Watabarutse ubuturo buri mu butayu, usize uteyemo igiti c'ubutwari, ubunamatimbiri ngo cere ubutunzi. Ubutaka uryamyemo, impamvu izatuma tubukugwamo habe n'impanda ntituzoyemerera, izaza tubanze tuje impaka kaba imperuka, ariyo yo bitwemeza nayo isaruye isi yose rusange, ndakwibuka. Nubwo isaha wagiye utabonye uko unsezera, ariko wasize ugumuye isezerano, ubu riratongana n'isi biratungana intoki. Nanje mpagaze ku isonga ndunguruka isaha y'Imana, ngo ndebe ko imanga ihinduka indegu, inda y'ingumbi ibyare karindwi. Akarengane niko nyina w'intwari, intambara ikayikuza, urupfu rukayita izina, amateka akayubakira kaminuza. Ndakwibuka. Ndakwibuka umunsi gicuku gisongoza icumu, wazengurutse ibicura bihetura. Buca nguhimba izina ngo uyu munsi ntibinsaba gusenga nisonzesheje, ngo nsabire umugisha umusozi ugaruye umusozi wa sogokuru Rwera ibamba ku kabara. Imana imugabize na kabingo mu kabiri gataha, amoko yose tuzoshima karindwi. Ndakwibuka nigeze no kukubwira ko nabonye uzamuka Kirungu utambaye ikirato, utabariye ikiraro ca nyuma. Nguha message mvuga ngo imvyeyi zabiriye mwigomba, ingabo zigaramye mu ngoma, ingo zose zirengeye ingozi, ingoma izaturengera iranyobeye. Iyo message wayumvishe kundusha, ndakwibuka. Naho igihombo co c'igihugu kiribesha, igihugu iyo gihumuritse kizukana n'ivyo capfanye, ndakwibuka. Ndakwibuka umunsi ibyago bitubana umugunguzi, warazamutse uvyitambika nk'umugogo, muco hagati bongera kurota umugisha. Urabikonoza hasigara umugungura, utashe isi yose kwemera nk'umugabo, Imana nayo ikwakiriye nk'umugeni, nta mugisha urutuwe. Ndakwibuka. Umunsi ibihe bitwika iwacu imbara, wazamutse nk'imbogo urusha twese imbabazi. Imana iravyemera ushinga imbago. Imbone zanje zifite amatsiko yo kubona ubwiza bw'imurenge, ndakwibuka. Wagaruye murenge ibihe biyiteruye ku rutugu, ngo bishire mu gituro n'abayituye yibagirane mu mateka. Wewe wemera kuja mu gituro ngo murenge ikomeze ubuturo n'abayituye, kandi ikomeze kubaho mu mateka. Uwirahiza umutonyi wa nyuma, ndetse usiga ubiraze n'amadubu. Ishema ufite nuko bidashoboka ngo tugushingure mu kirere aho benshi batageze ikirenge. Wasize amashuka agerekeranije uja mu ishamba ry'inzitane ritagira inzu, rigoswe n'inzara, uvuye mu nzego zisubira inzoga. Inzozi zawe tuzozikomeza, ndakwibuka.
ndibuka igitondo c'ubwire ubwoko abenshi babuze ubwenge mu bwonko twavuganye ushaka inzira y'ubwato ngo nuyibura unyuriye ubwire kuko byari bikiri ubwiru urandahira ngo inkongi ntizazimya inkongori murenge uko icitwa rukunda ndavuga ngo nubwo nabuze bukuru na rukwiza nzongera ntereke rukungu inkundwakazi ishoke ngobyi ingugu n'ingwebe zibyiga ingomba nshore mbere uri umuhanyi w'ibihari n'umukecuru w'ibihanga amaze kubimenya umunsi umuhoro amara imihana yimuhira imihuruko yose yabuze ihumure byayobeye abantu imba waranyuze ikirere cyangwa ikirenge isi gukangisha ikirego nanje ngushigikiza ikironda kirumbuye irara mu rubavu ndakwibuka ndibuka tuvugana mu rukerera dutegwa n'amakuba urankomeza twumvise ko ubukunguzi bwahinduye ubukungu ubukuna urandahira ngo urasiga ikoti rya koroneri muri leta kugeza ubukungu bwongeye kuba ubukombe wacu murenge impamvu tukuririra turirimba ndibuka igitondo c'amakuru y'amakuba amarira yabaye amariba ku marembo twavuganye urenze ku marahango urandahira ngo ubwoko bwose ntibuzaja mu nkambi ukikibonera gusa upfanya agahinda k'abahunga ibihumbi usize mu buhungiro bw'ibihugu by'abandi bishinja ubuhumbu ngo bagiye gushaka ibibahaza gakondo igwanirwa n'umukecuru w'imyaka 100 n'umwana wavutse iryo joro iki ngiki kijuru rishobora kuzacyandika nk'icyaha ndakwibuka reka ngusezere uzansuhurize Gisaro n'abandi basirikare b'intwaro usanze iyo ngiyo ndetse n'abasogokuru baguye mu rubonja ntarabona ariko muzashireho umusore wese uzobasanga yaguye mu nkambi no mu mahanga uzomutuza ukwiwe ndakwibuka nguhumurize ndabizi ufite uruhuha iyo wagiye wasize igihugu gihagaze ku coho cose kiri mu nda y'abavugira ku combo uhumure nk'uko ubizi ubutunzi buza bushorerwa n'ubwo amatungo ariko ubuturu uko wabusize buracatuye hahandi kuko ntawoshorera Gitave na Gongwa ntawoshorera Runundo ngo bishoboke ntawoshorera ngo nagwiko gwerera na Kananga ngo abishire mu nzira bishoboke ibyo barabishoreye birabananira ndakwibuka reka nibuka akarere k'iwacu akarere k'imurenge nayo ndayibuka iriya murenge mubona ndayizi iriya nduru yo navutse numva induru meze imvi nkiyumva inkwano z'imfura ya data zanyazwe n'ibihe mbona inkwano z'imfura yanyanje zinyagwa n'ibihe mbona mwumva igihe kihaciye iryo cumu ritaracika mu kibuga ikibi mubona camereye rimwe n'ikibira cinyakaginga basogokuruza baguye mu rubonja ntarabona bucura wabacikanira ubuvira mfite imvi iby'imurenge ndabizi mushishi yazize uyu mushinga wo kurengera ubwoko ntaramenya ubwenge gisarasarugwa mbona azize uyu musaraba sebasoneraga rugwa ari mu isanduka mbibona n'amaso yanje bose bazize uyu musaraba Kirumba yahindutse indahiro ntarava mu nda kabera ihinduka amatongo mbyaye gatanu Gatumba tugwishishano abashira imyaka 100 babonye nijoro rya Kirumba ibi ni ibirego bitakiriwe mu nkiko z'isi ariko ndabizi inyuma y'ikirere hari urukiko rw'ikirenga habe n'uwivye kirata zakibazwa murenge ndayibuka ubwiza bw'imurenge bwo nanyuze mu kirere ngo ndebe ko nobona ikiresha nabwo ndakibura ibihugu by'abazungu byo ni kubiraramo n'inkuraye mu bitaro si ibihugu byotugwamo n'umututsi cyangwa umutunzi aho byagiye amatungo haba igitebo ngo nitarashe gusa igitondo cyo gutaha ko kirashingura igitondo cyo guhunga amakimbirane yarakama makaba amakuba araza kuvunza murenge ndayibuka murenge ndayizi murenge ndayikunda murenge igihe cyo kuyitaha mu kirageze
umugoroba w'imurenge ndawibuka ingoma yavuganaga ingoga ingumba n'imbyeyi bigahindurana umugeni akagemurana ingoga aja gutarama havugiye ingoma imfizi y'ifufu igapfa umuhimbo n'umuhungu wayo yungirije amatungo atandukanye ahindurana impande zose z'umusozi n'umusaza kumva ari umusore inka mu cambu ihene mu mucamu intama mu irango inkoko mu rubavu imbwa y'isega itarizi zirara muri saro izenguruka isuzuma ko nta gisambo cotumbira itungo rihinduye ku mugoroba gusa uyu muhengeri muhumure ni wo wanyuma murenge ndayibuka murenge ndayizi murenge ndayiririra murenge ndavuga nkuko bene wacu bavuze bari i Babuloni ngo bicaraga ku migezi y'i Babuloni bakarira bibuka iwacu nanje ndibuka iwacu nanje ndarira ndi mu mahanga ndarira nibuka iwacu ndibuka mu bijombo ndibuka mu marunde ndibuka mu mibunda ndibuka mu minembwe ndibuka mu rurambo ndibuka inzuzi z'iwacu ndibuka imisozi y'iwacu ndibuka imicamu y'iwacu ndibuka indegu z'iwacu ndibuka inyovu z'iwacu ndibuka ibiti by'iwacu ndibuka umuyaga w'iwacu ndibuka igitondo cy'iwacu ndibuka ibitaramo by'iwacu ndibuka ibiterane by'iwacu ndibuka abayumbe b'iwacu ndibuka abashumba b'iwacu ndibuka abungeri b'iwacu ndibuka abatware b'iwacu ndibuka imfura z'imurenge ndibuka amakwe y'imurenge ndibuka umuco w'imurenge ndibuka urukundo rw'imurenge ndibuka gukemura amakimbirane kw'imurenge ndibuka kuvugira hamwe kw'imurenge ndibuka gukemura akabaye kose kaje by'imurenge ndibuka iwacu murenge ndibuka umugoroba w'imurenge abashitsi batashe ku ikanisa ndibuka ibitaramo byo mu ijoro ndibuka amawombe ndibuka ubutayu ndibuka urubunga ndibuka amasengesho ndibuka indirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha ndibuka izawokovu ndibuka iwacu murenge ndibuka inka z'umunyu twuhira ndibuka dushoye ndibuka duhinduye ndibuka impogazi ndibuka imvyeyi ndibuka inyana z'imitavu ndibuka amashashi ndibuka inga zidibije ndibuka abantu bashoreye inka birongoranije ndibuka abantu bacuye ndibuka ibihe tudaheruka ndibuka ibihe tudaheruka kubona ino ndibuka kwitegembya ndibuka agaciro k'iwacu ndibuka icubahiro c'iwacu ndibuka iwacu ndibuka ndahakumbura nanje ndaririmba zaburi yo gutaha gusa ndafashwa n'ukubu n'umwana uri mu nda mu gicuku iyo cuze ararota gutaha guhunga kw'ihongo ntikoyambura guhohoterwa ariko gutuza kw'intare ntikuza gutuma idatinyuka izuba ntiritinya izina imfuvyi irakura ugasanga umwami arahana hagati y'igihe n'ikindi haba igihugu co kurindagira ibi byo bihoraho iyo udafite igihugu bahora bagushinja ubuhunzi bakagushinja n'ubuhumbu ngo niyo mpamvu uza wishimira ubuhunzi impumyi itarahunze biza bisoza ihindutse impuguke yahunze bigasoza ihindutse impumyi ko niko byubatse murenge ndayibuka gusa iki gihembwe nubwo hariho igihanga c'amahoro ariko kinkumbuje igihe igihango ca data na Nyabarongo co kuragira no kugabirana c'urukundo nuko nakumbuye indoto zindara mu nda ndira mu ndirimbo ngo ndinde mana y'inganje ubwo imfura ya data mu bahungu itemeye kuba impunzi ikaba igihembera impugirizwa impamvu zo kudahera impingizo zirambagije nubwo kwambuka uyu mugezi tugana ku mugishakira undi mugoroba imana yacu singumba imyaka y'indirimbo iraza kumira iy'induru